Ngo ikaze kuri Forbes Official, nahisemo kugutembereza umujyi wa Tehran. Uyu ni umujyi w'igihugu cya Irani. Ni umujyi mwiza ubereye ijisho, urimo ibikorwa remezo bihagije bigaragaza igihugu kiri mu iterambere, ariko kandi wanagizwe umusaka n'ibitwaro karundura bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Tehran tuvuga aka kanya biragoye kugusobanurira icyabaye, ndetse ureba uyu mujyi ushobora gutekereza uti umuntu watinyuka kuwurasa yaba afite ikihe kibazo mu mutwe. Ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel barabikoze nk'uko muri kubibona ku mashusho. Rero Tehran ya mbere ni uko yari iteye, ndayikwereka ubu mbere ndetse na nyuma. Uyu mujyi nk'uko ureba ni umujyi uteye imbere cyane kandi uri ku murongo w'iterambere rihamye. Imihanda minini urayibona ibumbatiye ubukungu, ubwikorezi rusange bwa metro itwara imbaga y'abaturage mu mutuzo, ndetse n'inyubako ndende zigaragaza icyizere cy'ejo hazaza. Tehran ni ahantu ibikorwa remezo biri ku bwinshi nk'ibitaro, amashuri, amakuru y'inganda ndetse n'amazu maremare. Bikaba rero ibi byose byari bifatiye runini uyu mujyi wa Tehran mu gutuma ubuzima bukomeza mu buryo busanzwe kandi bwiza. Ariko aya mashusho ndi kukwereka ngutembereza muri uyu mujyi wa Tehran aratanga indi sura, bigaragara ko ari isura ituje kandi ishobora nanone kubabaza imitima, cyane cyane uwureba ukaza kureba n'aya mashusho akurikira. Gusa Tehran umurwa mukuru w'igihugu cya Iran, ubuzima bwa buri munsi bwari bwuzuye icyizere ndetse n'imihindagurikire y'ikirere isanzwe. Abantu baragenda nk'uko ubibona, barakoraga baseka, ntibari bigeze ariko bamenya ko hari hafi kugira ngo bahure n'impinduka zikomeye, cyangwa se impinduka zikomeye zigiye kubagwaho. Iyi rero akaba ari inkuru y'umujyi wagutse wa Tehran, umujyi wari ukomeye ariko wari uri ku mupaka w'ibihe, cyangwa se wari uri ku mupaka w'igihe cyari kigiye kuwuhindura burundu. Ngutembereje rero muri uyu mujyi wa Tehran, urabona ibikorwa remezo uko biteye, abantu baragenda, umujyi mwiza ushamaje, ariko kandi mu minsi mikeya ukaba warahinduwe umusaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Abakunda cyangwa se bagize amahirwe yo gutemberera muri iki gihugu cya Iran, murareba uburyo byari byifashe. Nimba waragize amahirwe yo kugera mu murwa mukuru Tehran, urareba uburyo byari bimeze. Ariko nyuma aya mashusho arakwereka uburyo uyu mujyi wahindutse umusaka. Nibyo hari ibikorwa remezo bindi bitaragerwaho, ariko kandi bombe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel barawushegeshe. Iran yivuga ngo twashyizeho amategeko 10 cyangwa se amabwiriza 10 Amerika igomba gukurikiza kugira ngo duhoshe iyi ntambara. Biriya bikorwa remezo byose nakweretse mbere byahinduwe muri ubu buryo, nicyo kiguzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabwa kwishyura Iran kugira ngo yongere yiyubake mu rwego rwo kugira ngo intambara ihagarare. Ese mu mboni yawe urabona bishoboka? Reka nkomeze ngutembereze uyu mujyi mbere ndetse na nyuma yaho. Uri kuri Forbes Official, Genda Joseph Iradukunda, turaza kubana mu bundi busesenguzi bw'ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye. Reka dukomeze turebe uko byifashe. Ndagusaba muri comment section gutanga igitekerezo cyawe, uburyo ubonye uyu mujyi, uburyo imbamutima zigufashe, ndetse n'icyo wabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro ukurikije ibyabaye i Tehran, mu murwa mukuru wa Iran. Mu minsi iri imbere nzagerageza no kugutembereza Tel Aviv, uyu ni umurwa mukuru w'igihugu cya Israel, naho nkwereke uburyo byifashe nyuma y'iyi ntambara. Nibinankundira nzakujyana mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati, nkwereke za Oman, nkwereke Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, nkwereke Qatar, nkwereke ibihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, aho Iran nayo ivuga ko yoherezaga ibitwaro cyane cyane ibizengurutse wa muhora wa Hormuz. Nawo nshobora kuzakubwiraho byinshi. Bana na Forbes Official nkugezaho amakuru atandukanye
mu buzima busanzwe ya politike, social, entertainment ndetse n'izindi discipline, ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubuzima kuri Forbes Official. Ntahandi uzajya ubisanga naho ngaho. Ni channel yawe, kora subscribe, like na comment nk'ibisanzwe kugira tujye tubana uko bwije n'uko bukeye. From where flights operate to many major global destinations. Within the city, transport like this information about Tehran city. Do let us know in the comments. We will soon come back with another story of a new city or district. Till then,